بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mga uripno Allah, mga bangsami na sumpat na iyo dito di ka pamagusaya si kumiyang una makapantag kubandingan si iku amanan yan na tauhid, si iku akidah. Iman to na ini mabubaloy magantano sa mapunto kausayan na naging kaya pagkilay niyo sa giyang kaya amanan yan na video tano haging kaya tigyan manutua alwala'u walbara, alwala'u walbara. Pada isa mga importante bandingan si iku amanan yan agama tanwa agama Islam na musay talon sa amanan yan na mapuntok pamana antanu kasabuti yon to na ipetero na alwala walbara. Ta'rifuhu mana so maanan yan ging kay alwala na amanan yan si isa lugar na minal wilaya pamana amanan na al-mahabba kanyan na al-mahabba so kap kebubaya bubaya ging kay pamana al-bara nagiyap man so masdar kanyan ubari ayam anan yan nakata mananguto ka pakiputula ka kegweda sisa istilah naging kutua alwala na kanyan su mahabbatul muslimin kabubayain kasi iku mga muslim wa nusratihim nagusukata banging kakiran wa ikramihim nagusukasa kawang kakiran kaslaan kakiran wa ihtiramihim nagusuka pagadating kakiran wal qurb minhum naging utua ka pemakaran nga sikiran ay maana na yan ayat puntos aman naging kay alwala nagi suka kapakikiran ya ku mga muslim ka kekabubaya isiku dulun-dulunan niran sa aya pamaa rambit aging kutua kang giginawa ini aging kuta mga muslim sabab siku parateya innamal mu'minuna ikhwah aging kutu pamaa parateya ikiapa susumpat tayo sa giyang kuto emanan nakapaka kekarani inyo kapaka kekarani giyang kuto mga puso iyo nagu kapakang giginawa inyo ginan isugon ko muslim miyak kalala simba aging kuto alwala emanan kuto kabubayin ka ko pagaring ka muslim katabangin ka si ko emanan galbak si ko agaman iyo nagu giyang kuto emanan kapaka kekarani giyang kuto mga puso iyo kapamagadata ay man naman albara na pamanaginan mambuso kikagwid ka si kung mga kafir yung kutua mga kuffar mga musyrik na kirarangitan na kasiran ibtulag akasiran tepelis na kasiran pekawatan na kasiran sa amanan yan na di ngasiran di kakiran maki petebanga di kakiran maki petebanga lagi amanan yan na makna naging kay albara aging kutua kay kagud nga si ku mga kafir nagusuy manan yan na kakepir aging kutua manan yan na dika makiptina banga saging kutua manan yan na mga ridway wallah subhanahu wa ta'ala namyakala lamang biniya simba si ku wallah apmanapad si ku usul akida islami aging kaya alwala'u wal bara so sama na kasabutan tanu aging kaya pteruna alwala wal bara alwala wal bara ngin kuto pamaa kakababayain ka si iku mga muslim nagusu katabangin kakiran sa ayaw to sabab na sabab sang uta parateya ang mapapadal merkan yuti manami boleh sumpat anyo nagu yung kutumambu manan yan na bara naging kutumambu paman na albara naging kutwa kikagwid ka kararangiting ka kataplisan ka si kuya manan yan na langon ipkirarang ito Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kafir na usuya manan yan na mga musyrik gitu so kabubayin nga kabubayin wallah usub kabubayin Nabi sallallahu alaihi wasallam kabubayin nga si kuya man mga muslim nagu ikadua nang utwa kataplisan nga kikagud nga saging kuto emanan yan na
ibkerang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ahamiyatuhu pamana su kababaliagin ka iya bandingan alwala wal bara pamana importante paganeron na pamana padsami aloy naging utam min usulil aqidah al islamiyah gin ka iya bandingan alwala wal bara na pamana padaya sa mga usul mga pakaasalu ay manan aqidah islamiyah mana su muslim na kakabali na muslim na mana kabubayan yan su pagarin na muslim kabubayan niya su pagarin na muslim kabubayan niya su parateya nagu ikagudi naging utwa kakapir nagu ikagudi na ridu ni nang utwa mga kafir aridu yu Allah subhanahu wa ta'ala ikadwa na awthaqu ural islam pamana mabgre iya tangkay wa manana agama tanu agama Islam basta pama mabgre pam akaptan si ko agama tanu agama Islam mana mabgra tali ini ka paman ini ka pedeket urip nu Allah muslim mukmin saging ka alwala wal bara inggulan yan paman miya ka kapat sa mabgra tangkay apa man mabgra atindig si ko agama tanu agama Islam di mapkaling-kaling atigtan ikatlo nang uto annahu min millat Ibrahim wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam paman pada isa ginsu agama ini talingo mo Ibrahim nagsu agama ini talingo mo Nabi Tana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ging ka iya alwala wal bara mangurip nullah na sual wala na manan yan na duti man ika klase. Ging ami aluisya pagandir na at tawalli mutatawalli. Ging at tawalli na basta gi manggal baku muslim mukmin na tarot pamya kafir. Tarot pamya barangkas aging kutwa kababali niya na muslim min nawaqidil islam aging kutwa tawalli si kuya manan yan na mga kuffar aging man na ikadua kelas yang alwala naging kutwa muwalat aging muwalat na paman na min kabairid dhunub pada iku mga dosa kufrun duna kufr paman na kenapa ya kili utaku Islam pamanga manggal bekin naging kaya mualat mana tawalli naging kutu pama maknahu mahabbatul kufri wa ahli yang kutu kabubaya utaw si iku kakepir nagusu mga kafir kabubayan kaging kutu kakepir naguging kutu kafir wa nusratul kuffar naguging kutu kaptebangin kasi ku mga kuffar alal mu'minin si ko yaman na diki pesgawa anu mga kufar ko mga mukmin pamana miya kan belas so mukmin na gusto kafir na ate bangan kan naging kutuwa kafir gitu ay nga biluya tinabanga ay nga kebubayan nagi teruna tawalli mana tawalli al mutlaq kauto mana ayan na ini duka pilaka tarot pa ini duka pilaka naging kutuwa manan yan na kafir aya ko kumanyan na kufrun akbar na manan yan na kakapira mala kiliu to si ko kabubulin niya na muslim kiliu niya si iku Islam na aya dalila na naging utakatur wallah ang utatigin man na wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum sadnati wallah sa mana tawa makin duka pilakiran kuatnya sa mga kuffar pama mga musyrik ang mga duka pilap kebubayaan ang mga tinabanga apan sa umam yamaratiya fa innahu minhum na mata naging kutwa taw ay manan yan na ging kutwa taw paderkan wa tig wallah subhanahu wa ta'ala ay bilu niya na kebubayaan ang tinabanga duka pila na sa mga kuffar na fa innahu minhum na mata nas kanina miya patsaging kutwa mga kuffar ayat man na muwalat ikaduka kelas ini pamasaging kutwa alwala naging kutwa mahabbatu ahli al-kufr ngutwa kabubaya itaw saging kutwa pama mga kafir sa aya kakubaya kepaka ginawa iran naging kutwa min ajli dunia pamana para si iku kadu dunia para si iku kadu dunia kenapa si iku kapagagama ingot at tawalli na pamana si ito kapagagama naging kaya mualat na siku bubaya siku kadu dunia pamana kaya bubayan kagingot wa kafir saya sabab nagingot wa duniawiyah pantag bitiara siku dunia
pantag pamasiku dunia. Ibarat yan na letar pamanguto baksidul, letar pamay Pacquiao, si Pacquiao na kapir. Naging kuto kabubaya ingaw sa bubaya sa ginguta dunia. Sa nguto pamanas kanin na champion pama si saging akuan. Nguto kabubaya ingaw na mana pekasul saging kaya mualat. Kauto min ajli dunia. Lagi pamang mga batari labos mga limbu bantay sa kambula na pamana pananggilan tano batano ketaw ko puso tano ta bubaya saging ko tama na mga kufar bubaya pamag na basi ko bitira si ukapuga maka pamana sab sa nguta dunia nguto pama kaya balunya na masyhur champion si saging kaya dunia na pamana ini kabubaya ko nuto na dito ko ang pama batano kebilip saging na mga kafir kapag maladusa kamu alat ya kater wallah nang utatigin mana ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah mana Allah subhanahu wa ta'ala natiyalwan yang susiranu tom ya marate adinyo ku bulu ya suri yang natigu wallah aguridu iniyo mga tinabanga mga manap kebubayaan mga awliya tulquna ilaihim bil mawaddah apa man naron yun ipsengur pagantapa hugusar agi nguto pama bubaya mahabbah kebubayaan niyo agi nguto mga ridway wallah subhanahu wa ta'ala gitu semua kufar ini saparotu Allah si kumya maratya ya batano basu bubaya tanu na pamana si tanu hugusara si tanu emana na pagantapa saging kutua mga ridway wallah subhanahu wa ta'ala. Lagi pa mga ibarat mi alwinian saya naging at tashabbuhu bil kafirin. Yang ko to adi nga di kapangingiring. Saging ko to mga kufar. Saya to kapangingiring na sa sang tabubaya kakiran. Lagi pa mo di kambarti nangon to kambarti na galba ko to mga kufar. Adi ka mambudi magpista sang to pisteran ibarat mga nisan mga bitiara kadu dunia ibarat ay pagiring ka kebubayaan kau si kuamana na mga kufar nafsu na kasiranon at tasamya bi asma'ihim kadu nang uto pamana ayang idol na sumangay ngaraniran ay di nga di pangaranan sa uto ka kebubayaan na yagi ngaran kasuy ngaranian ngaraniran al-ihtifalu bi a'yadihim kauto managing uto di nga di ka celebrate saging uto mga pistairan kapsubay nga kiran apada na pamasa mualat penanggilan na nuway manan yan na muslim mukmin ginan aksamun nas mana su kia bida-bida anu mga tao kia kelas yung mga tao kipantagan saging kay pama alwalao walbara kata sa mga tawa pamana kipantagan o mga tao si saging kay man alwala walbara piklas yan paganero na mga tao kipantagan kiran pantas kubitira saging alwala walbara naging ko mayuhibbuna mahabbatan khalisa mana ad ko mga tao pama klas yung mga tao kebubayaan kasiran sa bubaya khalisa pamana dasanin saning yan gi asiran sumya maratiya ko to alwala wal bara nguta alwala nguta kebubayaan ko maratiya gitu klas yung mga tao nguta kebubayaan ka sa mana mahabba khalisa bubaya dasanin saning yan ikadua mga tawa kipantag na kaon ngululan saging alwala albara naging uto man yubgiduna bugdan khalisan man ada mga tawa mga klase mga tawa kipantag nun klasin yan kipantag nun si walwala albara na kerarangitan kasiran sa rarangit tulabus siran sa mga kufar pamana sa mga kufar na kerarangitan tanu siran sa rarangit mana kepada dalam si pusutan pamana rarangit si puso bara'atun minal qalb untuk mana kakerangitan puso ka aging kutwa kufar kafir gitu suridu wa Allah subhanahu wa ta'ala kenapa yamanan yan naba
Rarangit pama manimabalak kafir na bangan munua tidak wadi karena begitu imanannya. Ema ene kegudu pusuka na kerangitan no pusuka kerangitan ka yang kutu emana mga kufar. Na bangan siram kebubei. Katlo mga kelas yang mga tao. Aki pentagnun ngulalan ko alwala albara naging kutu mama ma yubghiduna min wajhin wa yuhibbuna min wajhin wa hum usatul mu'minin. Yang kutu pama mga tao mga baradusa. Na ayaki pentanggiran na kerangitan kasiran si kuai manan yan na wajah yang untuk ma kabubaluiran pama baradusa gingot wa gelbekiran adina nikam baradusa dia nikang gelbek sama ngadusa na kerangitan kasiran do begitu pamai albara gingot wa kerangitan kasu langun kerangit wallah subhanahu wa ta'ala gingot mga mukmin dinggal baksa gelbek kerangit wallah na kerangitan kaun mambuging kutwa mukmin nagu kebubayan kap masih ko sa balaon dingo to sutiktan alwala ayam anan yan na kebubayan ka so kebubayan wallah naging ko ta di kang gelbo ko mukmin sa mga gelbo kay kebubayan wallah na dunia di kasembayang kapamuasa na kebubay ko no to di ka pakay bangon no to baluin ikirarangit kamanan yan na malainya simbo ging kay biti rasa ging kay alwala'u wal bara nana pengenin tanu si Allah subhanahu wa ta'ala amya anamya sagutan ro na ilmu nagu malutanu pamana kiya sabutan naging ka ebtero na bityara saging ka iya alwala wal bara apa dai sa mga aala bityara si ko agamatan wa agama Islam naging ka iya alwala wal bara na si tanubu tamana sumpatan tanubu insyaallah taala. وهذا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.